ata evia nekuthia nayo na kukwio no kuometho atambwani nieli ni Mbenzi. Karibu sana musesi ya Mutombo TV kilunguni ke cha Mbenzi palatu onenga ebuso ya kuikwati ya baby kana isitajela muno mwitana mutani ni Mbenzi ende paane kwe ya mundu wa maina wabiga pa ukatata kwe kia pina na pini ya emma ujike ya pioka mudhijane wa mundiu tuena munduwi Lewis na murembo kuitwa Faith Mwende ndweke tone Lewis aitatana nevia tone pethiata Sitanita wa Lewis mwendo kuma ya tayama tu na ni ukete Mbenzi kumanda mundu museo tutona ikalania na tutukatethania maishani. Na sitanita wa Faith Mwende kuma Kilongo Nunguni ni ukete Mbenzi kumanda mutonya kwenda na tukalumia musinesa tukaka maisha mrembo iwata nesa nilita wa Mike Musioka kuma matu mayata nakandita wa Faith Mwende kuma Kilongo pandu beta wa Nunguni loku maangele ndambuko mwa wana ata wegwa ona nakuona nele ya ndinoka Mbenzi mana niki kendo weshua alafu nikulia hii nuwitha we ndona mundu ndona mundu na nina ndona mundu wetina that is like how many months ama weeks miyo ta inaitano ye wetina so namba kwamba kwikalango tuko kadhani sisi kana nengusenje nzebe sungwate mundu ungi utonda tethania maishani kwani kwa wili atosu madam oswe nena mwendesha lakini wakabalika mathina make kwikiana bethe yawe ti mwaminifu no kuthauko maundu make o ta taweze ndo yenda kwangala maundu angi ni yenda ukethea mundu serious no longini kana ukethea no muthimbe umekalite for long nekalite ta miaka ile tatu na tukasiakana na katikati wa mathinazu twatanisya ndwa kwithea tukite kwikiania ni nake na yusa na watiwa na sio kana ni waendia so kan ni no sie ni kama na twaye mami twasiye kana kamwe na twaye mami na nathi na katwa school ni kanene oyu that is no ndo mami ndena mundu ungi na katwa deke with ai na ke no maluka yake kwa maundu make ota mundu koyu mwatani sia wasakana wamesia ni wa ushungulikia na wewe andiko maundu ni make na wenda shungulika aje no kula kunena na kana niwe simu ndale yako hasia ndio nena kana na ngwendo mana kana kaende hata au lakini wa support ninya ni tesekana na mondo langi maendeleo ya kawaida we kale kwa kaka kuniende si waka ngata na maanisha kwekata sofa aba kwa hii na mtwe tukekala ndesa na mundume ayu twawata kana ati ndo titawenda kele tunana kwata kele tu ayu sinjomba sana na banga ndenda kele tu twa mane okendo tatu wa nina zamana nekala na kikwito na ke atiwa town transferred like a year ago so you can almost 2 years the university wa aleni wale ne the class situation na ya mwana ni banete na mwekala ndio manda muntu anya kwenda na nana ni bova nutonya kwenda mundu ujira kwa kweli na wenda una quality sisiga ona ndina thina na kiu kila tusiaje muno ne wendo ti sindu ila bitukite tusiaje okethia kana no tikiania na tukenda no tando kana ai sainge mundu siaje sura ko bethe na sura tu no wonya wendo na ndena sura sura ndi wa sura ndi kya wazilian lakini ngo yako nadhani sura mbaya na ngi sura kwa idhuja ngo na kwa tone ndani sura mbaya bado na kuonya wendo na ni sura mbaya na hiyo na sisi wewe mwanake wanake olawende kaka niona wewe na wewe muteme kasta usale kasio kasio mwenze nesa na ngende gwanuwe ndiwo moyo ngamo bana na mundu titono tethanio maishani kana wewe na mrembo nyewe una miaka yana so far you know get 30 30 nina 29 no get 30 na nje difference tena ni muno
Ati nene. Nina 21. Wena 21. Kwa na ketha wewe mtu aye huyo toti move on. Ndiye zina kitie kata nondo ye. Na kitie yithia. Ezo situation nyingi cia wapen yabalete tikela. Na nondo keja ko ndo ne yithia ai. Toti ko noneza nondo ni tacha mbila ndo ne yithila. Lakini ni wana makuli. Kulia. Ondo ilio hizo devu zako ako kasura. Kumebenda hiyo ndendo yako mana mondonge. Ngoma nitina kaingi lakini tio nisa kwa ndo ngwenda. Tio nenda anga nena neno mondonge huo ndo kwasi. So long as you so far you komane tuna mena. Nditala lakini nuzo ndo komana na ndo talite. Ukakoma na mundu mukanena anga muka yango tukelwa. Lakini ukethanya mundu titawe serious. Like niwe na yu pando tabata akomana. Tio uteli omusio ndio no. Kwa kusio ku tayako mano ibindo isio tio teo ngewa na bahati tolete motelelo ando ngombo kama nangani hao kusoko mutembe tu nuza na kuyo na mission yako ilo kwenda kweka so with ai bina na mundu tombi ngisia wendo lakini watu ili ndini ona beba sio no te tika kwate yani nulo tembea ndo ndo crash yo mundu tonge kuole lo ni ho kana crash nuza na matuko na madem bado no maya ama ne menene yakula kwa ume nini si ndune so kama na mundu akakwea kama ni tena 1 2 3 lakini taomba waume ili tasia yetu tesi ili kwambia kendo yakakuka kwambizwa kundu naye so likapini ya mundu ndine so likapini ya mundu nenda mwene ne mandie kila ngwenda ayu wana tawacha wana ni gwango atia ana nasisia alangi kakala complexion kauni kala nendete height ni sawa ani ona we fiti ndio na yupe na thina in case tonetha tukwatiane eta wesi mungaita so kunena la kendo kisio ni ndure so ndabia wendete mundu with height yet maybe wendete landu meba ka makeup ukirevia uzinye I don't do makeup ni kala nilio ukuneba ka rings ukela wenda ala meba ka lipstick makeso la kowe ni nguko qualify kweli ona zindu izo no personal decision no usakuiwa mundu ni lazima ke wakasiendo izo kila nenda ni kwenda kuma ngone ndiye ndangu makeup na chao no iba ke makeup no either baiwendo naona ukerembe cha muno no either baiwe ni juni sisinga isisi akwe ngaleo kwenda si ile uwe ngamwa wenze ina wetikile no mbenda kana nizia no ngwa na kwenda no niole ndiye nza lakini no niole ikene ndo kwenda ndiye nda wenze tangwenda wole pio lakini utali watu nini timu bingi kana tizo bona kakatemba kwanza wewe kanesa na pewendo kila kindu chonde kitoneka kono awiko no ni ko njite kila kwasia mundu nina bata nanga nondo akwithia ine na nzui chau nina kinge tio ni ole tene kala nya tene kana maisha masio tio sawa nzui no imea yani zinaweza make decision ya kwanza mtu tegemea nenda tanye huyu wabikepyo kana na kwa kala kasio kala nenda wona tokwenza ile yungu twandi tokwenza kana wona ata kwenza tense anytime wenda anytime wisho ino beta nzisu swambe nondo wako nana na ilo beta lakini tukayango ngeomba langa ngaola ikela sio nini sikethe siende luvyo dani tia lio kiasi nondo na kwani obata na chiota mundu ayo wetha bata na sendo kwa sa mundu nyeda nenda wole isi kuso ndo chale tunini vai na kuenda kuola kana tia nini ba obao lakini yo embo wenda ikale asio kobethi ito utela nya kweli nito utela nya tuileta no isi andole meko ya kendo wendone majana wa so isi ko uwe bado mabingo yo kulelo lisede na yume measema yuwe kusema we na you au serious are you like nyene serious view kumanja nundo ndikwenda kendo kionenga at breaking nena thawi ana kwithukezia well no manja no kwenda kwa mundu makes ukitha serious nenye ndienda mundu kujoko nda mundu onake in life uketha kuma ni kuthiu we sawa yani ndina regret nike withiwe katika relationship tesu hello maisha menda ukonenga mundu ample time no na to trust issues ndo kama unaweza mwema ukia kutrust mundu uyu au arako for your own sake wote niko nenda character development ya maisha kwa hiyo trust issues ni dhana sombingi
labda wendo mbone thio to imwe but we change for the first time andu maku mana ma yanga otokelwa ne betha ona to challenges ndo moyese ne moyaye obamwe lakini mwende ili ana mwaka chapu kila mundu mwabia kwelewa no long mundu nasoma wate huku mundu yani ndwe so banga mundu nzoma chapter ki uno nzoma chapter ki ndiye huku naona wende yo no soma mundu makombola mbola we bani no no geti onengeta mgambo osfanya nondo nona to trust issues nyona ndo wilo wanakuone time yeah ndo wilo ndo sombe no kosetekele tu watu nena tu bidhana twele tuwe nye kilango manda wewe na tu kilango manda tumetoto tolatwa to side chiki juu enda netu ikae wa mosi alafu vitu side chiki tu kwenda out ndio ndio tu musio 1 month 2 months alafu you change kila dueka ndokeza na message ya masi ndo bigino ndio manda akeletu ni manda kama musio tu na kwa kama musini nake uketha ile ndo sia kwa simu sie ni sia sia sie na mundu tona kwa sia isu ni sia kwa kitheka kila ja kwa nena choketha ave mundu tona kwa kaboni nake sofa uketha mundu maende tenesa nini ukulia hii tambo sio kabweti na banini yuwe manda mundu muka wotwa ni kalena kana kaku na kakwa tu with twikethia ciana na konya ciana ciendani ni kala musi ni cia ndo isu isiagwa kila vila no tande kwa mundu isiasia na alafu tuyiko mabiashara langi na wendo tuyikaloga kubibalani naelewa na ila ndo isu na sisi na mundu kweka fola naelewa na ciana titongeania na wendo naelewa ciana sio ndii mana ciana nyanene kila mundu ena kalaka akete so make decision ya kwangala chao etheba utone kwenda ni wanga hii ni ukutia ai wambia kana ukena miaka koke tena na nikesi nyinyi tu inya kana kanini ka miaka esu kaitha kana ma nyanesa miaka no bala ketha na kamuvuto ka nya lakini kaitha kesi nyanesa ai na kumbana nongenga nusi ninyete nisi ni wayete yuka wakena miaka ile anikesi ninyinya nondo tindana ko lakini yuke ndilaka kosete father's love yunga kuona nyana kuyu ukakonyera love ya father to dad to daughter no ke ka nekese ni wethe tu lakini yuzu hakuna miaka hena ndakeza ombia beta bahati wenyako kana kaiyete hata nikaiyete in a way that konekesi ke kala neve nyande thaba gube nekane nana nyesimona na kana kamya kesiko ketha kana mana mojanja masimu kunena nini no kula kunya kukona simu ilani nayo akakajulia hali kama nakaendea hata through balani ndo kayezima ndo masimu you wana hata wa wana baenda hata nina trust issues ndio zambe ni wana trust 100%. Orembo niona kendo kete kuna nesa ni nani ndo problem hizo inayo no nini tinini no nini ndwa sendota kadha ila with ina ona vitile o 1 2 3 sia kuke maisha heartbreak o kwe wote comfortable lakini nyene make sure kana nina panga maisha makwa nina maile dika dhandi wesela wrong side akutoka mbele wrong side nikana kila mundu muyane kutata ebia nekuthia nayo na kukwio no kuometho atambwani nieli ni Mbenzi mrembo tikalipo ndio mandio kaindoi nondo nega saidi maasha mkono mtupo ulambwi umo kaindoi ndio na kuno wewe tawe na mundume ewe serious ndi ai ndiye niko ne thana ngwe ndia kwene mantha kendo cha bata ndo mo kendo wanini wewe o tandwa lange asante hai alani kaendo ka wiki une kana wewe naku nganga tilawata tilo huwa na natila nduketha nzika tilo huwa na natila sawa nakako emo inanga ngotilela mwa tafadhali sana nataka ombe mama ndo tangu kwenda ngako ka utumikia nduketha ndukone baba ingo iba sawa
Yeah, kana na nyende yesu. Kana kalilo una na kalilo we savia sendo. Watelema. Iwe savia sendo ni ambula. Ni wabika. Kuno ngwana no mbundi sendi. Kwanza yu woka upya hiyo. Sawa. Yu nomba lot yende yote manete. Natia wangu lia sindula nendete. Ila ndendete. Ana kuelea njo kadhaa wasiendo 1 2 3. Nende kona ndaleza jibu ndete. Na kuenda mundu mukawenda ya. Ukethio na taimusi. Ela we musi. Ona ngasi makonda ya. Kana ngoma brother makonda ya. Uketha we na mipaka. Yani kunda yani mipaka. Ukethia yani nduthi muno na ndu ukethia ni mubuthania. Wewe nata. No isi ya kana bengi. Pute yambela ba uyu. For the time being. Next inge. Uketha mundu mukosu. Asubie mali. Ola. Tiko katolea tao ni uketha nduthe musi kwethi wata. Uketha no thio kasia mali akunuisioka. Bengi. Mundu mukoto na kwitha nanya. Kumbania andu alangi. Ona uketha we role model ate kwa andu ala maitu mamusie. Uketha na ndala ngino monenga ndaya mugona na mandie kindu kiona maana. Okay. Iwa ni tambele ukambonda banja kusu sindu isu kana na notone. Wewe dai wa tempers. Yeah. Tempers yoka ai. Bai mundu ofeki ya love. Wa fake love ni wewe dawe na mathina. Alwa lakini mundu omwenda ndumona cia maundu maingi muno nduko the mwikanange kila musaubete matuko maingi keseo. Ndio mbili yako iti alafu ndizo na aja turuka las baadaye. Bai mundu tatata lakini wa tata nduka react. React ya do wa tata. Wajiko ndiko ngwenga mama. Yani ukethia hii. Kuya ndo metha mundu wa kithoko. Kau chau matusi sio sama tembozo. Sio ndo ala kweka kwa mundu mwena wendo. Mbona wide kwetha we mundu we. Sina kosea kwa makosa kanini tiwa. Uliola mundu wai mpaka kukuna mundu. Kila nendete. Kana tuna message makwa. Tuno uzina kuoni waguta mundu. Lakini nende sindu straight ukethia weko ona kumwene with we apologetic with no wait wekeo. Ukakosa no wait wekeo. Ndukende wako so kirokilia. Ndio lando wai ndikueleze ona ndwenda ndinene na binya na binya bado. Kwamba kunenga time mukandabia. Ona twende yanga onenga yo time mukandabia. Kota yana rino ndo namwe na wambe. Wishwa ndo manda wikali na chomuno. Wambe akwenda kuona nyondo kweka. Obumwambe. Thani kikuwa makaya meaba. Kaya meaba. Hawe sina yawo. Ninyo na atiwa. Ndiye ndo kuya ni tofauti na umealange. Feka tamu katumia waili nyendishilia umealange. Nyani ile umealange lakini kwanza yakwa. Ndikatuweke nindi ile umealange ntanye kiongozi wo. Ne yawa through thin and thick. Ninyo sini ba. Limanda mundu. Akana hai hapa dunia no nasanga ndo makeka lava tinyos nene sikani tundu takike kape pole nondo akeu lakini kwashua kana sindu mwana mapetelo kana uibe ndole yako isala mondo ne okathina weze mondo amino kwa sababu yela na challenge kuzo trusting ngo isu with the ayo mi wase there ona mundu akakwika ata akwezo bata dosetikela it's a problem like ondo wekalete niwo wenda yana kwetha we kile koja kwene bere noelewa ani wo wenda yana kwelewa kana sindu muni sikika na mundu akaya kanaje kile koja kwetha nondo che nawe munini ondo wenda niwo maneta maondo wenda kwetha we open kile koja kweka nene banga muno ukesilia kaina kwetha heartbreak na mundu aka move on kaya ndo makosa na maketa ni awekeo kaya ndo makosa na makaendea unaelewa tiko kosa na mundu na muitiana lakini ba situation ni mwito na tuma mundu atiana ila sio threaten life ila sio kutishia maisha ya mundu zito amwekata na mutaanesi no bande sine usongera no lakini nyenondo wendo wako bala weyu neno bwa unene pamono ni weane so mundu mazia ni wata vibe no get nito na pana no like just like another mundu kugenda na wewe ai vibe
mwina na mukatha munena muteukia na kuyu no Mbenzi wa Mbenzi ya kuyo ni wa yutu tono settle ni naku mitukiata pate wo mitukiata ethandu ndwina maundu ange maku maingi amandu mengi tameba yani uketha utekwikia uketha lakini mwikio kitakuyana pamanu mwikio kitakuyana ndwitha au yana ndu yana mwambia ogu mwende mwikio kagro nathuko mawe habiba yeah so vanyi nduko ma company insurance pioneer insurance ni no go dia you also nduko mai ni well pay you kesevia no to yenye ibitake betiza ku mwana wakwa no la ba kuju mwana la kwa ni ungamia tayari ambaku ni osu uzi bombu mie bona kwa ni ungamia utatu we na mwetu abu we na mwetu agu mwe sawa nema niki nundo thathiete yani pio kila mundu akanyana tekatia lero kila mundu ketha ni muyanie ona ni ona ni ngumu sort tetha mwani wa kwene wala kaniko thitu na my expenses misi yetu nimeenda expenses tuenda ikiga tuenda kala tungarite tume expense twasenye nenza wani sawa lakini nenda salon kasoba mtu wasuke kalo hizo wakona wili ukasa tena expense bingi za usukwa but nina pesa mbingi nona okay bagwetha na kwembesa mbingi kuikwada kusukwa alafu mwetu akanozi no kusukwa ngwendeke the smart ukulia we waku ni wendo sionde kana trade kana ni biashara nikuyai pala be wendo pe kwenda na abe kutetha kundu ebanga ni twenda nete ndize ndiko manza ngo tukofia wendo mengi nene uzi wendo ndike waziriani lakini tuyenda ni yakwitha tuketha na sino tuyenda ni kila mundu ukwite kila uketacho mundu nye sofa ni kwenda wendo waguo akambesa pesa izo nisizo kwa tusobia amaundu azingweka ni mama katutetha cia lakini wendo we base ya mbesa wenda uketha we mwene wambite kwenda mundu zundu mwana muno gaga kosa mbesa mwelewa ndio lene ni muzobe lakini mwana mutio ngenetha ngetha ndena mbesa mukira kila mugathi na mwetu yagu ni ngotokila nusi andu niko sobeana wendo ndio sawa love wendo ibe mbesa matukwa yo na mundu atena mbesa tuya wendo newo ibenda awu na mbesa kwivanga nikana mbesa siate wendo na mbesa siate ani siende imwe ndio sombe ate no mbenda ndina mbesa tuya tukapona tipwe vya nisa tuya ndo kalatia na ndiwa nona akuto ya tuya ito waya wathi na mukego malai tuya waenda yi tuona ata maundu zima ndino nitethie otho mundu no umeawa maundu ni masana cia na kugetha kutekusio tukateka litika imani wakiu unengo tizema nengo no kuiwana na kusolve issues na mature way baba emela ukambia I was to do this and this baba emela wana tuikata lakini wewe ambapo wala mundu wako saguka kalobi nditie ndio inena na kwa watu anacho tisete ndio mana mundu wa ijata wewe dawa mambo otho maundu ni mabenduke yayo lu onga iweze ndio ata ukathi ukabenduke yayo lu ketha mundu we mundu muteo meano kesomesio mala mundu muinu ithazi kana ukamesia mala weza mesio mala o kenguyo kana wabazimesia matunda no elewa kwa maundu kwa mabenduke yayo lu kwa hiyo ni wa kusobenduka ulo kubenduka na kwa nako nyeka nawe wai mundu specific kana akabenduka kana onda kabenduka hiyo na tayu wana turetha nyine na huwa na wana ndio na benzi kangale kwa kwani atowe uketha otenda niwe mundu ndalasi mithawa uketha wena kindu kingono ndavye ngaenda yona umantha kundu na mantha obewo ningi mbewo kine niwe nina makana niwe ni 50-50 tuta ile ikata niwe ni 50-50 wamuzi waku we nuenda mundu we serious ni wenda mundu serious but the seriousness in you ni itevyo hata ina kundiwa yani nyene kwa ndiu na niwa nivikenye mundu makwa na kunyewa mosete rwangathia muno na the first day you ona kwa beondo kindu kizio kiwetawa kwa bewo kindu kizio ni kielewa niwa ni 50-50 niki niwenda kuigia neza nyi loketha nzika ndikia ndiye ndo kwera Yesu ai mundikie mweki ya necho chao noela
nondo nyeneze ona kwa ni omundu ana kwithia wa mathina mbane wendo nenda wenda wana kamondo kanju gitombe no matatwa weto njaribu ne kwa nili getinya ku wesa hivi ai to hiyo bengi sana saila tu ko interaction tando paina friction no ke betuja kwa mwaso sio kai ndio nyeke ndio nimako sana miaka tano na maiso sio kai ni mayaka musi anini wasubo unyeta no getaboke unyeta mundu ume methana wa muzi wako ondo karabika urasioka wala atabikea ondo ndize kula waendie asioka kasioka ondo ndiye kala nake kundu kulotho kuma ndiye ndaku ndize thwana ona kwenda kendo bana ni thana nya ni thwana unajua muine na bangi watu nena kila kibo ailo kuna simu akazienda cho kwana kana na sofa kana kwana kana ti kumaanisha kana be wendo tena huo naelewa nini bayo that parenting una nuka kenga ne bawe free kwana kana ni kukeja kana nisikia sisi ladies sida sito tofauti na saa ume ni yuju wanatine na unajua na akedha kuendisi lakini juba niwo kwena kibeti kana yewati wako na mundu mugandati yake ndo wasya kuzia kwibina Anese communication nezi yo kau kidogo mweso sio kiani the problem zindi za kwetekelelika kana kwa uma ukathiku na kwa ndichiwa musi yuninyo wa musi problem zindi za kwetekelelika ngozisia ngutata juu chini unondona temina kendo juu za ile family tuneva ni sawa Dije munde tiendo ku jamaa weyelese but ni 50-50 ndina mwetekelai Mwesa ume ubongo mwingi no 50-50 bad date yenzio ni ya kwendesya paye kuthatania kana kuiwa ne wo na ni kwatia ina bakwata kindu kisio we date is ya vondo with Lewis na faili mwende yo no tanu on the mesemba nitie hapa kwa hapa indi baya muthia Lewis ne wasia sawa lakini kamrembo ke 50-50 bisine keso bindu akili yako kana bethiata tukamanenge buso yegi moele mokengale kweno nikenda toleva Lewis paupe kwamela kana pa mrembo gwa enazika sia 50-50 aka kabula na yetekelwa ndene wa Mbenzi ukendo yenda kukwate buso ta mundu Lewis na Faith mwende yakukangale kwenu pena mbokona kione yakungale kwesu nibotuma visa yaku nikenda tuonenge mwanya wako kamdeni wa Mbenzi wikwati baby endinye bitestage bese lelu mitangwangwa yakibande membeta pita ni mutuse na ni wa maunda kwa hiyo tuasia bye bye and I love you so much we ni wiyaminite kimistali nuliche mundu pin na gaima oyeke ya piok tutumie bisa waku WhatsApp nambane noti muonza ile muonza inya ile itato kenda inya thandato tunenge mwanya wakwekwatia Mbenzi kutata ebia nekuthia nayo na kukwio no kuometho atambwani ni Mbenzi